Bıraklar. Straf kançalı straf. 5500. 5500. Ama öyle kumartma. Yine tolu öyle koy. Militsiyanın hizmetkari Samat Erkinbekov. Siz жаңы закон боюнча жерге түкүрдүңүз. 5500 сом штраф төлөшүңүз керек. Түкірген үшін бе? Ооба. Закон ушундай байке. 500 сом дагы. 5500 болот го. Зачем? Дача жок да менде. Не аласың ба? Кандай алсам? Дагы жол түкүрүп койсуң. О? Жакшы алыңыз. My routine. I'm feeling the way you carry yourself, girl, and I wanna get with you.